Pekin tawag sa tiko na kuan naka iraw may tiko na bulin tuwen ding dai. Kasi kuan kasi laylay nga. Au rumay na koruli ko may kemamisen long dito. Kemamindo araw-araw kemamimbibi. Au rumay may bentam. Au bautia na nogo sini ani sa komsi. Au bitra koruli ko bentam timna. Teman kalilingan teman-teman. Ia wabli na wala kalau ni kadiri ti kono namon na bula. Karena ni sudah tu mai ti ko na mandalo tu ni be bagalo taki. Lesebuti kina temuan. Ni sao tin no namba ki kana song ko uli. Kasana ni namba ki no rawa be ki mami na bulioti. Ani mami lo masulaka soli kabana na mutiko. Kena ko ni buliongo. Kimami sana itu binaka. Ya kimami singgan mulai apa? Nabi Yesus di koru buliongo. Auto na itu go ba ore re tuna. Go endo na compound ng ore ra ba lew. Ni semuri. Isarin turara wa tamantalilay. Au dulu manon na office na vice principal. Mr. Magarulo, kerau hambagi bata, kerau mura bata. Aku sebelum mengenal office vice principal Tukina, nanti orang sendiri yo Ian White, vice principal Tukina. Niwa kau mai wastak. Kau sulbiau le kau totoni. Aku dulu mengawakan dua. Aku gaya dulu metal na rolong dulu tin kami tindai. Saya pagi 5:32. Saya pagi 5:32 nagkasalilinggo. Nakya na ako bito na ako nilungo. Na wali principal to kintala na yaw sila ni Durumo Bakandua, may alongo. Awalo kasawag tila ko nga. Kapag tuwa kasawag tila ko ni kuwa, ay kondo na hero matagyaw. Au sini au garden boy tunga linduan na litong kasinibuli di balagi o Mr. Wilson Hernico sa Professor Tico na University of Hawaii and dainday karakaba na LL the land has eyes. Awan na garden boy oyaw karo sibi tantar tungango saya kira ubi bola-bola tiko sa email tiko gas ni uli turang lutuma yaw sini may tuike me may tukunyaw mga tuike me may bagandeng tay kemuni na uli ni bolongo promise land dina weira na tormatua na be kadiri ni bosa le ni bubali na bulturang kau nanu mamenong bulutang lain-lain Nai nui ni sa seng nai nui. Na leson yang ta rungo mendai na matai tui wasero soluhan dua. Na talan no rongo lewu kay le podi. Endo na chiu. Endo na Israel. O bato kay kwa endo na tengan. Bala to ko ay tuwa endo na ka kabeo kali kala ulo tangan ni kuwa. Di sebentar na rongo munaw kina kana utang na nui di sasena na nui ka segundo no malaw ya salende no tipo sa mga giri na lalikana ya ito na lang yung siya kanito na lang kau na no mamiusap musuh-musuh na kina main points nga warta ting may menon na nui di sasena na nui en bau tolu na non rai nui na isire. E tolu na non rai nui na tangane ni isire. O ira kaya na chiu na non rai nui ang tame na kosugo na identity. Identity
in being a Jew. Yana muna tumay chamani. Meron tingitaka, meron kau, meron lekama na Holocaust camp. Ena ngauna ni karuan ni Barulemu. Se meron dhala na kena kau belatay, identity as a Jew. Era molea, meron makarebe ni Roman. The yellow Jewish logo. Identity in being a Jew. Namutu na koribulungo. Maroyan na mo identity as a Bulinturang. Kani karuan niya po, maroyan na itutu, erang daw sakita na Jew, sa na identity in the land. Identity in the land. Sa kanila wayaw, di lang nga niwatuy, at tamu wayaw, may bolita ka wayaw ko, na non rebota-bota, na non regele, na nungas. Identity in the land. Nirakaw mga mula na Israel, nirakaw kinandotan na Manua, may baka tagi Papiloni, siyakaw ki Syria, nirakaw mga mula, erang daw tawanan ng ratanga, nanggele sa nasoso, may nananan mo inggele, nalaman nanon di matangali, nalaman niya Muslim mo Israeli, mersala ito na manutani, erang kayo daw dereka nanggele, erang kayo daw masu, meraray ki Jerusalem, niamatan na masu, namunan na identity in the land. Ni maroyan nang ni identity nanduya sana hindi lang may kina ni maroyan nang ni identity ay nanduy koro kaya nanduy matanggal ni walay kina ni maroyan nang ni identity ni ko salew ni buwali ni Bulinturang kaya nagkatolo ni ka ando maroyan ko nepori kando maroyan na Jew siya wala nga ni identity in being a Jew. Sa kawalangan niya identity in the land, identity in God worship, eternity. Tao mundo, yan ay inuy. Ni sasyang ang inuy. Na no identity. Maroya, ni tangane, ni Israel ni manda, ni Bulinturang manda, ni maroya no ni identity, ni ngarabi kalu. And then tu'y lang umaya na koro, and doon ginalani, na may matak. And then lang may nakoro, and don't give a kanalani, raise the town. And then lang may and don't nakoro. Siya susi suwa, siya susi lautoka, siya susi tao ni may makanya nakakakir na nomoni tukutumbu. Nangaw nang dong ante nakoro, na siya kanilala, o narongotan ti ko nalali. Yan ang mga identity in God worship. Eran daw maroya, no identity in God worship for eternity. Sa raut ta memate o nepori ni rausota kena na turanga na tui watay ko na tui api na tui Israeli e sa kanila suka ko na doon hindi e sa kanila ni matao sa ni mawi e marwa na identity as a Jew e marwa na identity in the land ni nanay bota na nangasya e marwa na God worship e sinraw ni bolita ka makararaw. Tapi kami kalu, ano nang bulan. Ni abang besar, nana mati. Ongko na inui, ni sasenga, na inui. Allah beta kita na biblical example. Dua, ele bol tamu bau tu kuni ko Paula. Kau kana kalatia ruo rusulu. Kera usaba koti bata ke Kristo na kau belatai. Sasenga ndil ni ko ya usambula. Na Kristo nga sambula lamang. Kau Paula usa balu ane balu kenanga. Usa vivi na vere kenanga. Usa kila na daw nan rabua na daw na butunya. Usa kila na daw na kasama pila na daw na prefect sa head boy. Usa kila na daw na back private na budi kadet. Se o baka namba na budi kadet. Usa kila kakenanga. Ausa pamulaya kakenanga. Ausa angalo ti waswasa ni ulubu. Ausa samet na may ulibanua magputra kospeli. Ausa kila na daw na biyakana. Ausa kila talanga na daw na mamaw. Ausa nawat na kakenanga. Ela muy Kristo ko sa bako ko tegyaw. Ia ke bakau mate. Ausa na bako ko tengah ke Kristo. Ia ke umula. Au nam bulat nga ena maroya o Paula. Nanona identity
ena matin ka buli turanga maroya nanom ni kogalta maroya nanom ni kogalta sio fullback sio hooker sio reserve sio table leader sio kasawatila sio garden boy sio yang mataka sio donggir lali nandele kene sio biakana sio mamau sio tobi mate sio mbulu binaka maroy nomor jadi kamu paula ni usah mbulu tu au sambulu tu buat kena kau bertai kanisto au salan deh kai itu ana tala polikap neran nangaw na sabar luti ira na lotu aisa na lotu pakambau ta Kristo na ivalu na ngono ya mai Europe ngai ka paula di satu kuni ka baka bina katamo bula volta kana mitutu sell your identity ka baka bina katamo bula waktu sa di siang di Kristo Yesus kaya mga katama pula waka suka no mitutu way tal kaya maro ko ano na identity kaya ka ko ya ano bosa waka balang Macau ano ba to ka the Anglo-Saxon English ka ko recant will I not 80 years in my life I have experienced the sustainability of God. Recant, no. Recant, I will not. Gaya waktu main bulan-bulan, kena nona identity, kena nona bangga-bangga, keponika. Ya na inui-inui, bisa senga, na inui-inui. Ya na kena main basai, ene ba teki burusu buka itu kuni. Suka mai kuai sake suka mai kuai soa na lugai sake lesu mai na wasasa gai via kana gai kera vi chekope mendua na kena bele tiroro gai kao chekope sole via no mitutu voli tanga via no mitutu gai kao soa na kani la via no mitutu gai voli tanga soa na nona identity oi soa ni kuah e ali tu o check up ni kuwa na Israeli na tinkaru na matagali the nation Israel today kalau malangi na nuk matasa baleta endue bolita na mitutu endue sia ya na inui ni sa senga na inui meu tinia makalaka o chuta sa Iskarioti e bolita kana ne tutu mati sepe tolna baki nona muri Yesus tiko sobe ke bunia na bana ambaki ko ribulingo so e tolu so e rua so e dua pakatonga na mundur mai ia mo samai kania na kana bele tiroro samai werela na kana lama ni koro o sa roma na kana tomi na promised land o sakila na kana ndendre moke bolitaka chutasa e bolita Yesu tolna mbaki no rogape sirobat na kadeli tolna mbaki no rede tikno dara mana na mo Yesu era rai na matamboko rawan ndindi bara tau mana loki tolna mbaki no rede ni sabaka ni no ndolo na bidang man rai kan bidang ika yani saya ko mane oto trisinga ngai bolita ko chutasa na nona identity ena tolsa na tolsa ko bolanga dan tingin sila. Tingin takan na indai untuk ana maro ano ng wajan na time makantagin na podi. Mga agama nga na mate, au na sanga ni bolita ka mga raw na nong wajan iti. Nong itutu mo chiu. Nong bela ka ni kenanjala wala ka mulakina. Kena nong garama na nong kalo, God worship, ena panuang autukina. Meu bolita ka mga raw ni bota-bota nong gasis. Boleh tak orang-orang yang identiti, nepo dia mati. Sangat boleh tak orang-orang nama identiti. Yang lain nui,
ni sa senga ni nui au wata to wata taka na mula wa ne podi ke na tol na bosa ne matai na last man standing on ne podi en do na chiu ni chiu do na Israeli en do na tangani ni tangani e sa di boli taka na nona tutu. He was the last man standing in Israel. En ang ngaw na ni Beli Takira na eapi na tui. En ang ngaw na kasabugi kino ko Israeli na Beli Takira eapi. Merang karami piani. Siya ka ni bugitan ng kasingo. E agdawa sana ni mate. Yan isa mate. Ang ilang mga profita ko ilay sa kaya. We eapi na tui. Di na nga ni nung tamata ko eapi. Tamatalaylay nga. Tamatasumindi. O iko tui o lewa na manambula kena nga. Yang kay maru ako ne podi na nona identity. Maru ang nona nui sa sekali nui. He was the last man standing in Israel. Iya ni sa mate siya bosa tunga ko ne podi. Sa ronong tolo tinga bitu di kuwa. Siya bosa tunga na ya kango ne podi. And according to Ulingo na Ulingo tuwing he was the last man standing. E bila ang tabi tu di kuwa will be last man standing for Fiji tomorrow. E bila ang tabi tu di kuwa will be the last man standing kay Witi ni Mataka. Doon na bosa daw ba kaya katako na kay Nglandi na Godfather. Au biya ba kataka ya na inui ni sasa na inui. Dua last man standing kay Karua the Godfather. Pero na Godfather may Nglandi ni sabaro ni sasuven do nangone me sabaro papitay so kendo banggaray do nayaga. Nindo na tamata me no na Godfather. Baleta nayaga ni tamata ya kay na tamata ya batay ko ya. His personality, his lifestyle. E biya bakatu na Godfather. Biya bakatu the last man standing. E biya bakatu na inui ni sasenga na inui. Sanggali papitay sa nangone nangay tuya sana na nona Godfather. Korni bulingo sa Sinai, sa Buambale, sa Bolai, sa Langati na Sere, sa Tukuni na Elelo, Lewero sa Lago Tike. They are Fiji's Godfather. Non Rambula, non Takadaka, non Tutu, baletanga ni ratayan ena wuli turang. E bilang namin tulikua will be a Godfather for Fiji tomorrow. And nararaming ito, and a huli, and academic, and a professional, and a mga, ito yung bitin na inday, and a tiokil na indua na huli turang, and a kenramalio. Saraya may balangi, saratu may balangi, era hulian na huli nyot, and a huli tu, huli turang. They are a Godfather to us. Yan ay nui ni sasang na nui. Nagkala ito tinimoso biya kaya kataka na mentor. Na nui ni sasang na nui. Wayaw in simple English. He is a mentor. He is a mentor. Ona podi endua na mentor kay sila. Samate kone podi. Yali sama te sagelang na profita ko ilay sa kay tukun na bayapi. O kuya ka baka matay kuya. Kambukiel ka na bere baka bewatini bata kay chespeli. Raw kay baka matay na podi. Meraw tora na ibota-bota ka sa kaninon raw. The identity and the identity of the land. Kanay na podi nundua. Gay mosa na yoti-yoti ni nui-nui. Natalay ni kalaw. Ko ilay sa na profita. Malay tukun na. Ni ko ne podi. Maro ni katolo ni ka. Rinto nui-nui taka na chiw. Say quiet. Na God wishes. Yan ay nui-nui. Ni sasya ka nui-nui. Sama ito ka na po at isambulu. Sambu na yang mo salang na yawan nila malangi. Sanggay boso tuwa ng del ningyari ni Israeli. Nang bulan na po. Ningay kabang ko na profito Elijah. We raw kamukia na bere kabang matikoy. En ang raminan na koli. Nomrong ra. En ang gele batangan. Raw ang buto ko. En ay wuli. May binepodi. Nepodi no na mentor kay Israel. Nepodi no na Godfather kay Israel.
Nepodi was the last man standing. And a Kanamaro in Andina, Nandundonu, Ken Sabsava, Casey. Dina di mate, se bosa tunga, and ra, many more. Yana Nui, Misa Sen, Nui. Au Durmai, au sanga me wari na ya vera toka na lalango, do kami tukina na ya ni head boy, na ya ni ducks. Au bialo ngama me mai redira ke mami ayam baki watu. Gase ko e sanga ni head boy, sanga ni ducks. Ito ana tamatali lai wa tang nepo. Yo bia mai redi check watu na na doctor check watu ni kuwa, ito ayam baki watu. Ya ducks ko kwa ni to baki. Dona yang baki di competition di nakaya. Ito alus na din sa nito yang baki. Pakai dona yang baki di tamatalilay na nito yang baki. Yan dai kaya baka sagara so na lotu na tuki na so na nepodi so na bring tuoti so the last man standing. Ana laman matem tu tuki na so na mento. Tuki na so na mento ana matem tu ara hulio tu. Tu ena benua so na Godfather. Era satu orang bang di benua. Era samas di benua. Era maro ana lotu kena bang bauta na benua. Era sa Godfather tu benua dindai. Seboti ko minta patana nongu kambe di bunau. Ia ya saranga nongu tu ni kau betu kuna. Nepo dia temata lelenga. Ia maro itu leka. Dua, maro na identity. Kena karua maro non identity kinangeli. Kaya katulu, mara non identity in God worship. Mara na tulia, ona sing watagi chuntasa, ona sing tagi watagi soa. Mona politiaka no mitutu siya no identity. Yana inui isa senga na inui. Yan na daw sa naman na lotu, enda may tukirin na inday. Beya na lotu sa kwa na inui ni sasang na inui. Balata ni masu na tal-tala ni kornulia na bulituranga. Ataw na uda nangaw na kito sa silumekina sa singale ututu me bakay na inday. Ngay kako kwa ni naot lotu ni ngay bakautia na uda o ngay bataw na. Ya na inui ni sasang na inui. Ya na kau-kawa sa kanito ba matalen na kau-kawa na ruguni matinsingon ko. Yo kena tamata nando ba nui na tol na ka dua na three-legged stool. Nando ba nui na matin tu. Yo na matin tu nando na tumo na ndai na lutri matak. Dua na masikan na ndai, dua na lutri matak. Nando ba nui na manua. Yo na manua na yalan na binutak ibinakan na ndai na lutri dua ni matak. Na dambet na manua nganga ni kuwa na lutale ni matak. Yan ang lotu, kaya miski may buwa, o tinay tambangay, and senga ni o tiraw, na inui. Yan ay inui, isa sen, na inui. Ang balay ka mo niyan na dapat ti mo ni buwa yung buwa. Wata kiyaw na nakungaw na. Ang samay ito yung mata mo ni siya nang to kayaw. May utuko na nga, maro tulo kami ang to maro na Diyos. Maro na mo identity. Na kuni ronga kuni manua. Maro ano my identity ni manua wala kambula kina. Kuni bolita ka ora. Maro ano my identity ni God worship. O suma mai sang diri tuna lali ng koro. O suma mai sang diri tuna lali ng sikatamu. Ano ng koro. Maro ano tolo disiplin mo. O nayaw. Mabakain doon last man standing. Ano ng mga. O nayaw mabakain doon ng Godfather. Ano ng mga. Onaya ko na baka endo na mentor ela no bakalo ka kana kalo na boss nang weekend na maro ikenda sa warongi na lalikana iba ka takabila ka nakakana yan kilong bakali boss solo buli ko lagi mondo na buli to na kana ani sing ta andol na masu kamo ni na ne mabinui isa siya ka inui. Binakabakalew na unga o nituko na may wawa manda. May di na nasinga, may rokobi na naman ni boss. Rokobi na naman ni lotu. Binakabakalew na mambauta.
Na valeu na nambula nom ni talai. Nom ni lumuti nom ni katabu. Na taltala. Di bulan tamalaka na bulan turang. Na valeu na nom ni tamata na liu ni koribuli. Kena non rai buke. Ni lumuti rau. Ni bosbak lunga tagi rau. Ni bakat tumburi rau. Ni selebera na buku kena lewat doni. Mera susugi. Esol na mento kay biti ni matak na koribunongo. Mera tumbera esol na godfather kay biti ni matak. Kamera bakat tumbur tanang. Esol na last man standing. E tubeira na inui. Ni sasya na inui. Sasya ni tabi rau. Sai tabi. Ya vagawat kena mam ni lotu. Samdang kena mam talai. Sai tabi ngarawat kena gas dibuli. Era dola na kena ibua. Kai tabi talanga marwe na lotu no bambota. Nesa soi. Di bos bakalungan tangan ni mami lotu ko me maon sa bos bakalungan tangan na sa tamanda. Bakalungan tangan na sera ki mami rongwala. Masuk ki mami masuta. Kena bai bos ki mami dabuta. Bosi bi no ni bos ki mami sarong ni dai. Kuni talawani ada cisu memang turang.